You are wishing for a dominant say. About the inconsistency, no one can see, and no one tell anyone, what you bring one transcendental, the spiritual seat, what Kumasi, a hojo, a Tinga Junction. Kumawu TV, if you can see, I can't tell her. Oh, we are saying, a two sabre say, dear. If we are saying, Yadaje, at Tobuase, at Nakunyaso. At one TV, I sure this one, dear. As she had dear be a man who don't want to dream. Abusia also to all your day. If you are not one that whatever what's near Tim of Figgy, I'm on a better Kumawu TV. And that may come for Kumawu TV, I must say. Upe TV, if we are singing a shy, any Kumawu TV. TV is shady also. TV a young one dear, TV a young century, TV a ma any penny that's one. A Kumawu TV, if you can see. One real dear. Abusia, why do you now correct? The ones I am man. Shaya, I had a benyan sympathy. And that your babusia dear. And I draw that, and Penny say, I broke a swat, not if I'm a quack. Tis an orchard by that if you neck. And now what did that swallow share, then your babusia dear pa. And he was some bony of your money, I say. Come out TV as I came on, that's what was it, I came on, and your baby edgema. Me, I made it when you want to make the major professions of Pokudako. Danny Daniel, will come in. Now, my catch was a real sitting out from Major One. A dear Damson on a man day, or from a Samintim country was a man so. Me dear no, by this one. There was other soon, you want dear. Okay, soon penny for dear, and they are not who signed Major One. Not as a matter. Soon, dear, and penny for you now better. I'm so, your friend, the great oracle, one and one about a see. I was your man now, and I'm a bar. The better was.
Abusuafo ya da mo nyina ase se mo age bre na ma twa yen ya che na nso adawoma se da bia mekan aboafo bi na so yasene ana ma yetimi eba afidie so enti na ejina so de na ejina so pampi akrante na ya ba besua de na entante mo no ana adesua da pro so ene se reincarnation yeso onipa wu a osa ba wi ase bi enokre Christopher Bible say onipa wu a eno ano ba wi ase bi oko other religion ne mu a omo so kire se enipa wu a osa ba wi ase bi oko traditional beliefs ne mu a na nanom som no mu e kire se onipa wu obesa ba na asem enokre anasa nya nokre ye be fe bi free Bible mu ni akofa bi so free Hare Krishna book mu ni afa bi free Hindu mu ni afa bi free Islam mu na ye de compare na ye de ko eni etina audition ni no de hunu ni a oto me safre no wa woni dada aha wa ye people's favorite oyo bi ani pa nyina do no obuade obre na won so ase na na no so de enya anode se obedada odabi we nipa wasua de etu okasa what me say yes bema na ekasa yi enye obi a ma me introduce my guest Nana Guan bema no international me captain ba ko pe Nana me mo akwa ba yeah Nana na what say omo ye se enye me ngwana mtia aha tu mi na oh great Nana and now wife that's it and nobody has a bibia da na kwam kama Nana wadoma we dey medical board here we Nana go be here introduction bi aha enti na my own introductor John the Baptist and Jesus Christ enti na me introduce we ti no ano Nana wadoma and na yem call intentem adesua na ho e reincarnation na ansana na mo aka reincarnation wasem bia no obi hwe ho ofi say abranti we nice ma me nkwere le chapa e fa le be hu na number so and say fatu gwa Dr. Nana Guan ewo eye do nyina eye yade hanipa go physical na spiritual eno na Dr. Nana Guan misa yade bia ho bia no say diabetes hepatitis stroke infertility yade bia men ka say rashes hernia kidney problem and say hunhum yade say spiritual marriage we obi a wono monsa we obi so wono church and say we omodi an say we woni be chi mo Dr. Nana Guan heaven spiritual center ai wo do nyina no ewo kumase say ashanti regi ewo tech actually to flu kumase na eba omodi an say we ko Roman head pe we say wo pe do nyina car na say do nyina station omo ebe kire unya fo car na ka kire mate no say wo be si ewo do nyina station unya si wo pe busasa wo pe Dr. Guan Herbal Center and say Nana Guan Herbal Center do be kambia no omo ebe kire e no message 0241 587674 0241 587674 0266 286460 0266 286460 ye me free twada e ko pe memory that ya de bia ha obia no omodi ansa wodi woni bechi mo se be bia no e be kama e de amount Nana me da se pa Nana Guan na tira kwa no de to bia no Nana ententem ene ye wo be 25 to 30 minutes per I was in competition Nana ya kasa reincarnation e bi yo ma me chia we bia wo hwe e kasa mfuni me na wase die tie reincarnation ye kasa reincarnation e ya brofo no ye kasa afa say as a spiritual person ye kasa emphasize be asumwe say be we Christianity and also be a fancy Muslim and also be a Hindu ni Hare Krishna and also Buddhist and also ekankani enti wo fi na say wo tie and also wo hwen a bomoni an say wo de saa ade me de beto nchen say mo na be Kristo ni enti no fasa ne de eto nchen ni bie wa biu say de be bia ne be kama e de ama say de ungoni a na say boni ba ba tire wo bia wo to ade ni na egu na wa bo pi boni no na ade bia boni ni be kan bia de wetie no say pe de etie reincarnation take I say adibia reincarnation it means say we say come back and try brofo we re-establish
Yes, who say I put I am for you. I dear be at never ho. Mo, Nemo, one teaching my yes, I am ye. Mo, a dear Jay. Mo, re-establish. Mo, renew. Yes, I was I put just I was so Yakoya from Mo, was our baby. Mo, a buffer meeting no. Repent. Just say, Quati, not a desert. Mo, and take a reincarnation. And so we had also who say go back. And you know, because they say go back, say, whoa, baby, or fence, what could face punishment TV. When we are also back to assassin, so, and your friend said reincarnation. And it really means again, and I said, go back. Okay. But for the year, no, and our first incarnate, as I said, into flesh. Brofono, and the no, and to one, the argument, 7 years ago, come on. Now, the 10 year reincarnation, just said, so no entry into a new year, fresh. Okay. And I say a new body. Never would any pediatric from more. There's a many pediatric. More to say, may your original, sir. But a better have been a ramen to your original view because men wouldn't have a junction. Maybe Bassa, I want for never. Now, for Mandima Bassa, chance in Kwame Dimono, or being persuaded in view. And to do by beer, or bought the answer, or person may massage some. Now make cry no many pedium, a sample body from. That's also different for Friday. Depending on idea obey was over here. And I was heater not the woman and my yasi and tuma a cent near the air barco. Tell me, soon public, it's a yasin tuma, so when you talk pet, I want a sentinel. As a son, more than what the quarry about whom you hear, not that's right. And our first subsonal, I and your mammy and son who born the ball as subsonal. A gross, and I said, something, a white game. Or mine, and I was intelligent young son, and I was forced ego, but home was swore I did proud. And no, and a former air something, something, and a mother should I yet, and I do. And see one material short, you pay him, and it's something but if it's a cervical cord, and I said, astra cord, move, and I said, astra cord, move, and I saw body him, and again the air should I know. And not so soon a bit to keep new body. One way the over back. Dear, young free a new one. Or no, the back when I'm beautiful from more by no way no more to any of your say more. Nadia, a mammy to make us say, and more bitty, the circus I make us say, and from will be for anyone and from other film movement. But from other to Mamacasa. Some from another spirit and I say. So no more. Or no, every minute per year we move. No, contract the per year from Sabbath. And the rest will go my face. I have a hambra must me. This is botanical words. A hambra must me. And I just say, we are not this body. Never we are spirit soul. It's when we say a hambra must me. We are not this body. So, say only pan so, not so what did you say? Only somebody we never we are spirit soul, dear. And the Sadi and Nipper be a what? Any of the Sunday, Obesaba. Then it's in you a partial judgment. You will total judgment, a judgment, and I feel so you want a complete and a final judgment. Nipper be a was as to be our Remy, Piano, what Obesade, Abba. Heaven, yeah, Nipper be a any living entity, say I want to any Pebian. You have a judge, mother. Yet, President Miss Wooey, Obesaba you. So President Mills Elwi so Olivo Abraba a Sonia Kuponi, dear Okonia Kuponte, different room, so hell, and that's all heaven, Obesaba. Hell, a punishment, and I feel so heaven, a for reward. No, so Olivo Abraba transcendental life. Nasa won't choose free boni piano, dear Okonia Kupon, took a was in the beginning. God created heaven and earth. Then you go say the heaven and earth shall pass them away. And he said, pass away, and if I win panel, better. And I was saying before, Yakupo Bassa, see, we know, then Yakupo, and what to baby, more the hands for Yakupo, and it's always our heaven, kiss on you be able to heaven. Never and then make actuals a heaven now, Bessa Okono, Opa Betty, Obesaba. Say, Okona's own Madia, and a Bible, no, and it is made a wee free. As I said, ain't me you free Muntino, and it womb, and to say in the beginning, God created the heaven and earth, and heaven and earth
no so pass away so dia o bet na yefa se twam a mo ne mo me se o ye the god of training se be be ko Nyankopon che the kingdom of God FSF by kunta sawa de na me person no because there I do baby na me dana me Canada Gombe ma kai ba kunta ena ba kunso sukurayam asaso aka enu ano enti na ko o ko ba kunta wa o so nya Nyankopon yeso abo goroka mo Gombe ai so ba asante man tem na se ye no tumfo asante me ye ne dia ne mo obu o efiso a ana so bo do nyina ye no tumfo da ne mo go ti menhia no o bi ko ede ohu no enti obi o ti menhia no eti goroka na obi a o ti efiso na se do nyina no eti ne fa vai kunta. Oh wow ba ni nyina nso ye kokoro no a mo okay ne mo edi ti ni pa na sani no wo be ti live sa life no akonya ko ponchen edi se nipa so go hell na so go face punishment ni you just punishment is meant for their ratification se nipa se wa wo hwemi se wo ba aye boni a wo tian me wa na re ti Onyankopon so se bi boni pa se de mense so se de Onyankopon si dwefa no ni papa mu no sama ba so ni ba so de edwefa ti ye nipa no ye the duplicate of the Onyankopon ye photocopy ti ade bia na ye wo photocopy obi a original so ye de awo ho a simple logic. Okay. Eh, nipa de etiase. Okay. Enti nipa se wo na se wo baba kia. Wo na bia we mfa biom because asɛn I say e bia fan se bia wo te santase. Wo te wo dem kama. Na ofri wo to ofri wo. Ne bia wo tere bia kontase. Arrangement ya wo ye no dem wo no. E different from the way fa kontase no. Te ba se bia santase wo na TV. E bia na esi east. Kontase which man opposite fa north. Every other one, every one to fridge. But I know the better, back of the fridge. Oh, they now they are the celebrity. Treble. It was a reincarnation means change your position. But you know, another more. Okay. Who change body name of crown ever. And say, more, it's in your position, so you wait by the open crown. Away, oh, Yakupon. You pay for anti crown. Who will it be a bit by the open crown? Name of this is my Yakupon. And he said, what says Manasia? Oh, what? And you go ahead where the woman and took a Bible now. What's in that? Elijah. We know. What's in that? Don't the Baptist on the day. Elijah won't be there. And till the best in the due for Torah. And I said, due for a best in there. On one G say, yes, be so Abba. Because they say Elijah, Abba. Never one say reincarnation. They have all. And you know, John the Baptist, Alpha. And that's a show. And they will John the Baptist, their body. Okay. And you know, reincarnation, I didn't be any plan. Reincarnation, any karma, and nam. Okay. Karma, any reincarnation, and nam. And to Nipa, I didn't go away as I should be a good Chasoka. Papa, any bonnie, I read with Chasoka. And for her, John the Baptist, or as Elijah form, no. Ba, I was on full committee. Well, John, what's it? Oh, cancel. Mo. Last 17. Mo. Okay. Or ba, John the Baptist, no. Devane, or no, see a planet is out. Nanka, or Hineba, or Papa Busau. Said the bad now pay. Wow, come you be a say, me pay John about it. So I'm going to try more. Or try what you like. We can call me and Canadian. And to a call so a real or good dodge. And no cotton about the bull from. Or Saba Anna, Harold the air was here. Well done, another day. I take one to nature, any mistake. Oh, okay. Nature, any mistake. And you know. Ya wo akra mo se akra na wa wo mo se na se be ka frate mo se bwana ne nsani wo enya mistake ena se Nyankopon se Nyankopon oye god we de ohu bibia ejare nti Nyankopon ani take be wa akra na ko amu na ko se wa akra no owu be ka se okay ma me so no chemicals bi ena ene ena affect akra no enti akra na wo ba no innocent na obi o innocent minim bibia e ba ne se na wo Nyankopon se be na asase we so na maame na wo de me fa de so no maame na chemicals e ba de so no ma le o ma de affect me na wo hwe sa concept yo kra no I can surely say any person you created so yes you created bibi so Nyankopon created nipa ba ko ana me no pe be ma no oba no wan created nipa bi nipa ba wi ase nyina ye nipa na sa create wo enti sabi Nyankopon ka so bo nipa woni suba na se so no I think say sabi Nyame create sa no nipa so create enti se maame enyi nsan no ahwe na didi yi okono no boni bia eti affect the ba no so ma netimi eyeyi sa na doctor be ka no but the whole kind what for no in the spiritual aspect eti bia ba akra no ba wi aso obedi nsamo na bi
wo bu dodge no koe etu oba no so otwo obi nsabempo a ono so osawa afro bi a ono so ba bi atwa no I say ebo bibia ye bo bibia of course na e dey safe yes because the kidney dey go give you problem but nipa biabo ene because I didn't piano so far as say name one so chakra no e wo hono ko ade se bibi bia na be si e wo hunhun bia no e say take effect e wo dey gross body we so enti e bo bibia ade be mo hun se na say dey atatai na fu ade amono ti ade a e say hun se dey e si na say e ba sa no asase ne na tua kan wodi bonu ne kogu asase ne mu etu ko so ba ko mo be nante asase so todo na ti a so chakra na wo na mu ene na connect no e fati ya na ba be ku ni bia no na for the now why den enti say reincarnation ni wa ena medical dey apotu as medical yi baabi e wo bible me dey check use for mo heye no say reincarnation ni wa ene akasan for betu odi say abebio edi wo ba betu nya no ene na akasan for dey say akan for dey etu say edi no chese ni ko na dey wa kwai dey asa abebio mo ti de pa bia wo re ye tie nyina no obi bia dey akwa aba nana mentwo no mse sa asem na wo kan ta odin days no ni osa ne ma ne bi ma me bi ti me wo no odi a wo mewo o ba ko na ne ba ewu mienu no awu miensa empenifo ti mi sha da de sika to je e pia kora na ni wo sai ya resa sa kora na be sa ba bi wa na ampani ampa se ma be be wo no akora no oda ye from obi amfa sika nko o ba ne abia na ne ho enti o mo ti mi ka se akora we bi e akọ asa ba bi enti no free man that's a reincarnation and never and that's another nipa so wo e fa so ya abortion enti nipa bebe am chade am ngofo ntiase e be de na ke bi abodami mo se bodami ti me wo na obi a obi o ya sofo anase bi o ya sofo maame obi chisa na o ye de mo nya wo because o past life no na wo no di dwuma bia de na nsu nya kopon ni nature enti me na ma me hweye pa because me say boni bia be to o de wa bokro no wo wi abai sika anase wo wi asole sika wo se ni pan se bibisi ana akonfo beta ke o pese brade na den why you boni bia de o baby because the law of the karma everything adi bia ewia so be bia na be de wa teni in your next day life okay and so your papa no ba teni enti obi ko harris planet na so wo ba se ni pa no omuna eya na se bi ka frate musa na omuso mo deforme muso ko to kurasi muso na eyebu bro na de na wo so o tell us ka kure yi debi awo man best na million e be se oni du fiani na bayira obi kura ti minya ska no obewu akwa bi odi loto wodi mrika wo twakwam ye sabra na loto na 1 million akwa twakwam mo okoba wo hu ska bi da 100 cities no oh wa ba cap enu ara no 100 cities no wodi ba na sanka that's a side panel reincarnation at me koy okodi samane bi e wo sika ho emso wi sika ana ba say wasan ba wo ba be budo aja be sika ni bi enti wo tin sika ni din ba nka nsan enti obi wa say oh me dey brade na dey ebusia me free media ebuso yakobon anya dey ko anya dey because una open no dey obi pia ebusia ni na wo ba una be decide ebusia person obewura mu ana one o papa na obone no ene be mo decide ebusia ene ma me kwa papa kwa be dey ebe wo tane eto me be say okay na me e ba de say na me be hu sa ne mani na ye say musa say ene 3 months and then 3 months sabe ya atipoti ya na we sabe ya abekai continue kai sabe tie enti the time wo kura wadan wo refi body no one ada oni say the body here e da hoda na say bunu bia e da hoda unless say so na side aba back aba say bunu bia ni ansa no say sabe ya tiasefo ene say wo ye chi se wo anya chi wo ye den reincarnation ye e wo opa ye papa opa me ne papa opa di bone opa me di bone in your next life wo ba teni ade a wo ye de wo ye the service your current life ya ade a wo ye ya in the next life no ba de ba teni busa no say aba ne say no ye wo bi to friend say esika fum and then esika fie ni ye wo bi to de nya fie wo ka nya ko ga de say no pe no na ebo mo wo obotaye and say ade a wo ye the service ya eno na be mo ye de wa teni ye go school a ye nyina na ti classroom ti ye de e kire ade ye nyina wo kire ade so no say wo kire ade ni wie na obi a won sua de bia exam sudura e na be feli eno kura pa sabe de etie enti asase we e prison house so far as say yaba no the normal for you bia unless you really be a transcendental life
See me live transcendental life no kwa de ye ko it will be about 50 years time ni obi so be ko 200 500 sa ko pem time asase we duration no e be last for 432,000 years me de e be so they see have 25,000 and 27 you know be bia it is what one as one more brabo no ye dia one be say dey bisa won say dey be wo obi ti wo say no obi why ti adane motia mo onso la say what say radin yakopon mu mie enga e bia mo mu movies no obi ti mi yakopon ai ma mu mi obo ye because one open and why dey what things are they body no enti na no person tell me say they see ameti yi say me wu na me kodru asama ado a me na me decide say me say ba be ni pabrane ana me pese me ye kwapi me ye kete me na me decide ana on why you obey no o papa no bonya obey no and be my dey body side nature e work I say obi anybody so me kum nipa na ko obi board ya yes e dey betum mo asase we so no say yes na dey betum Dabi tablet ti na ko so bi obi aso me dey be di body ma ko bom paye masache still punishment here dey obenya e so obi ade to kan ba na say be wo sakio o didi o bunko fo no wa say na obi amabu ni bia no be say e bom we dey e dia ma no to o dey ko dey mo wo no o wi sika still na no o find the envoy we enjoy ade na we dey we and say ko find ubu wo mo no still na punishment here dey obenya e wo ti ade bia asase so no obenya bia dey chani bi no wo say ade e na o yema break time it break ni yema break na your friends back to classroom no je ba no boy ba ko o say ade no wache so man na no so awo say be ka frache oh must have found some so all the chani no okay you choose one ba say dey student is no you always know okay na teacher ni one ba say dey and so the teacher ni mu fu ya teacher no atwi mu ana o watwi mu na teacher ni one radio that any chemistry one chere ana what na staff what you want to better than me time aside o sa bai oba na better than ti e di best 2 weeks ana mo ka chere say adina boy dey ka chere no what di bia dey ayo open time no was no ko SDA o Sunday school o ka mi chere Sunday school teacher so fan kwa so enti no should be go so the now come on dey e working ti sa we so o wa dey be say adi bi o be bia so unya so e chantem and say no dey go for as we so akọ and say o ba back bi mu dia wa so be dey e be le because so what you want as a woman live reincarnation because we Christian ya o ba do we Buddhist na ko le ko ka Buddhist sutra no we are Christian ya o ka kan Bhagavad Gita so Hindu ni so ka kan o dia obi a dey ti ade bia was asisu bia no e wo ho te bo ase nipa uwa na umi ti Bible wants to die and to die once difference room everfo wants to die and to die once difference e say mo ga crowd wants to die once wants to die and to die once as it turns say fan say bia I mean family tree say fan say bia fan say meko na via pe aka na me nkoi yo na meko mo ha na afede asa dan wa no e bia fan say mekoi meko ene mekoi difference room okay it bro for your mission specification metaphor ni ade omo mo yesa ade mana muni hey sukra yam asaswata abusia dada mo nyina ase Dr. Nana Guan ena on fire no e wa the spiritual house city so abusia ma me fa kwanya we so na me nye den me nkoto ade emra sisi a me do edusa heba Mr. and Edison Heba capsules. Abusia, Mamia Edison, Wadama, Unu Credisa Mechiamo. The two chama ba. Mame, and you say about the other Moye. Mebato, Mamia Edison new credisa say, men can't tell say. Eviasia, Uti, I give you obvious beer, the washer say be a worry. And to say, I read to be bad beer, and you're not your son so your day. Our na dia de desire ayadro empani se yankote ahaban mra yankote adromra na de ahaban enti mani bisaso no okunu ko madwen bom omudo omubo oba de empire no oba de hu omobo abeso onda yepa woyi aban adinu bra ade akere won se aba we edidwuma we aba we edidwuma we omusore ya no mokwa akore ekira kwan ampani ampa se ombabo we no omumra no mkuta aban abusuye
maame adusa se men kan tro se ya ka se waste space pa sisi yare ana koko awurade maame adusa se ono okun omo ye expert in it so obi ewo waste space ana male vitality sabema oko oba ho sisi ano edai mu ajem wa ho ode wo fom da bi adabirido de anye bra da bi ameka kire wo do sisi achitafo yi na sisi achi we nyina achi wo tra so wo ntwaja akọ mahunu na abotugu da bi numa de sa heba ene capsules ne bi na ebetimi aboa wo abusue bomode ya wose men kan to se oba bimfo wontimi nombi edro na no oden ene oba akoda no nofo wontimi ennom bi akoda wonya mi edumi ye no ana 12 years wontimi nombi wose men kan to se omo Bremen New York me pacho di omo na bese na bomode ya na frɛ ya dusa heba de o yanche mu bi ya biu adusa ode na ho me pacho na bese ni 0500 110115 0577 009824 0577 009825 where aya edusa heba Mr. and Capsules omu number enamde atubiano abusia me do GB1 Industries GB1 abusia ko bi omo de edan so enomobo wonya so da wie na to lente ne wie na de blog mi no ana me esa to so wie a dia kan se de nua beguso enua beguso na onya wie dia sese bo timu aye roofing sheeter ya de beguso na roofing no so ifa na do ani kire GB1 Industries omu of factory kese a omu twa omu sha da twa roofing na roofing no omu twa no omu okoko omu otuntum omu blue omu green omu red any other color bi a wunya bi asa white color se sana na go be ni kire mpo a be pa to be twa de ama we kwasi broni nsa no ene broni ni ba bia broni abepia bibimem bomani ya befo ni kire na omu okro bi e fa na akom no so ewo office road ba bia customary no ewo no hono ma na akom no ewo be pa to ene de bi so phone to kwa je number no 0540 123212 and 0243 577293 wey GB1 Industries omo number ena mede amawe bomade ana no moni enibia na ebeboa me pa cho me dase me do Buffon Herbal Mixture and Buffon Herbal Capsules obra Buffon me chia why papa me so oba de adaroma omoye Buffon do de susu na ya adwuma abusia enura susu meta kire de wonya no ano so yare ni bebre ho no mo a obi timi nya malaria bi na ba na eya baifo bi na akoto sa yare ri abre no na susu bi tachi oba nu aduro ko twi ko bre mai na yare na nko Buffon so no de ni nuro no odi wura afidiem no wi a ohome aguso na susu ma ba betra duro no etunya no aduro ni bi se ke eno ano onya yaresa Buffon so bi na duro kura keke wutimi nya ho yaresa na ba no me pa cho Buffon se men kan chero so ya be papa no anya sexual weakness ni aka anya me ma nko e ma bebre wo sexual weakness oba bi won mo be ma tara so kakra bi abere mabre be ma ba no mo osuru ma agenti ena me de mabre ena me ko odwem no o tia tia to hwe oba bi won mo ne de no obu dan baris o dan ne tu sei no obu ahini awurade edu oba che ni nyina so besu oba preko e ba cha oba fam ko ne betima sei jeba fa no ni duate sister Becca me na da what dey dey go no won sexual weakness won ya tenka na ro ba de wo ye bia oba bi waso da wa da o se fun ba che da ho da bi pineapple fridge bicycle na pelu breka no e de awutu afa na mwiem na jeje ho na bo nsamara ne bra kwaku bo se wo wie ya de asa check na de ma ba fa ne betima yo sa pe pa sexual weakness ba fa be bo premature ejaculation be ma bi won ma wurade petre yo o pre mu se ya nde wo ende ku wo hura ni wa yo me de da bi bra ade ana no gu won ni masesa abra ba fa ho me kawie ya tutumeka ko pe bi neto ba fa se men kan cho o se hwe ni ye enu we na wo ba be no no wo yo bi e wanyi nse ya wutimi no ma fa ba fa na dro ne bi da bi obi e wanyi nse wutimi no bi na o se men kan cho se all leading pharmaceutical shops are ewo Ghana there and na baby e to nro bomode for ni kire wo de wo kwa no answer yare na ekura wo no
fatu trim na wano wodru aso wura pepa cho me ba fa duro no a some malaria no ba fa duro ye sexual weakness ho adwuma no ba fa duro ye wei eno ano ba fa odamufu a wo ba fa what bi organ ada pepa cho the number no 0453 511 501 and 0208 233058 wey aya ba fa the number ena me de atubia no bomodi ana de ba fa enidwa da ebeboa wo me do do Gospel casket shop Gospel casket shop ya mrai kwasi bro ni asem da bia ma men kan ni kuro mu kasa me de ntina me pe bro fo kan no me ka chama na de dodo me ka ntime na ne ba ncha pese na doso me tena ewuram ma na hawo me kurase ni pa wo na wo me sa no dada ntuma dada akra ma dada o se ma treke me pa cho me do ba bia to fundaka so me ka so ate fundaka de ma me enfre de agro ka wusi wo da no asi da twotwopo bi no kopi fundaka na de ahye mo obo mana ma de se da bi se me wu a mo ha mo fundaka de sia fe eno ye international way sa wu we de obi timi kotoka osmenya private car na what you say me ti obo private car dia enya me yere dia me wura da wo dia me yere dia ba me ti ai enya me yere dia me wu se ya me de ko endo ko bedi mo enda sense mo me private no o se no obi atimi yi na taade atare so no ofugu so how put me shenika obi hu sire mo how ya atwe ho no ye rade ho no private no enti Gospel is men kan to say obra bi eto fundaka international fundaka omu na timi ya Ghana fundaka ni e ko di bo ade ni e to godie be ni ya daka nyina mo ye afa America daka nyina o de fa nkrofo e di agro be ba to mu di ba bia wo omu wo kuma se fanti ni uta wo do ani kire mu a wo be bu run about no first ni e friend cough wo bu cough no a wo do ani kire mu o remember assembly ho ha o se maka e kura se brofo cough be ba to Gospel mo so mo services bia e bia ba beto fundaka no wo sike so on betimi no wa negotiation bi no to half wo ko ye yire ba no ba beti ade aka ana se wo pesika de ayo yi a fa ba beda wo mo ba sika de aye se wo funa wuo ana se onipa bi awuo na peka ade ayi no o mo ambulance wo ana se wo pe video camera ade akwa efunu no bread na no mo ofo ewuo pe ni ase oda no osere aso osore ye de ase ya akoto atwe se twa empre na mpedro na o de ja ho edu ba bi Yesu Kristo kura no oyera enti ya ka chewa fa bi to adwum a word to a wise is in the north. Oh, me kwa mfo no me kwa omo camera so e di twa photo o betime aboa am watime twa photo camera afọ mo sanso payment plan e bia na usike so uno betena se ya hihye enti omo to adaka na mawa na o maje o kakra bi go to ya to ase na afọ ko ya yie ne ba wote wo wi a na de aka na ya dai aba beto ba bi eda se be o betime akoko nu ya no ma ba be foforo no obi nsu wu a ya nya bi de na to menya selfish okoje aye atua na wo ka da edre abusia omo se omo ye local casket and omo ye foreign one it will be America fane bra na bra beto fundaka wa ya sera maka no mo fanti new town labor roundabout what do I need to prepare assembly hall on mo abusia patcho na de bisa phone to kai e ma men kasa nwa be patcho de number no lot numbers in the bedroom so and now Gospel casket shop numbers sure and that way 0243 737 457 0266 194 678 0234 543 479 0279 315 870 when a Gospel casket shop fundaka trabia anase fundaka etonbia ehonom na me de atodwai me do do mejowa ahye mejowa esunsum nipa sera me ka che ename nkasa enche abusia ogidi abra se se ya bia sori ato nwa na ope mejowa anya sori na mo se bibi hawa one on one wo beti wo ba beto mejowa na se wo ba mejo no betra se wo ba me pa cho ya ahye unos mass enfa yare be yeme na me cho ma bom ho bai to ba na wo kuta yare afa nose mass no ubie mu a sesabe enkafu onu mu a onko na bebia wo mu sese wo ha nkrofo pa oba de nsa fa yare bra na ma dwom wo abusia me do ase
ma me ntwa me homra na me ba me de major number no ebetu dwa me da ase abusuafo ya damo nyina ase oba de enkoso insha na me bebie phone line no atum na so meko na na Guan na so ye kakra me pato me sha obo se me ba me de me do number no ebe ma 0553 011926 and that's 0272854387 open major number na de afrabe kuma TV ha and that's the spiritual city so and one of the amawi and now person ba major aso ye na hotel ebuawo ema usunsum sam etimi gina me pato number no ene yede atodwa no na odawma me bebe phone line no atom ente say o kan sisu dua se me no me yete yi
se Bible wo ede na paka be fa ya na se kwa ya be sa ba wiase bi ya be sa ba entina ko ka na ka me pe se bi na ka me body bi na ka esi ya we bi na popon bo na bi ya kusa se e bi ya wo no body be na opa e bi na ka me tisu giant bi o me mo de amkwase asem tin kan pe ka me pe aye macho pa ka me ko bi ti se o twi de bi wodi abra ka dara fo no kan ka me hwe wo Besan say e working on based on idea wo no ede why and as idea wo ye in your first or life and will live as assistant and no na be de wa tieni ti yakopon nya mistake next time o chere mu a se me fo amafo yi next time you a me request se me pemacho e so na we request you na say wo want to be so friend ya me say rade mi shadodo enkofo twi fam so se ne sunsumu a me de be din semone a ala keka physical ka me sure me so another from to me next life no me pa ba say so na we dey e ma ne gunu na mdo and oh no at the time we no why be say no about time point of death no why be say no and no why dey say no say abena ba obefi hello Abaraka se odi ni baby akase free. Mbacho mkaze fitakwa your friend law of nature. Your friend say law of nature. Law of nature. Oh okay. Law of nature. Mbacho me the one uko tam follow ka na asem na na gwa mbem kan no kwa. Saho. Mo tene de akopo ndo ya tene no ya tene universe no wa kama ne bone na papa ewa na adwene magnet nti me de wa adwene e de bedwene no se de dwene bone abu kada bodo e de dwene papa so papa bodo okay ona wa transfer de akama universe no okay me universe no o de akama reincarnation no ewa nti se de na ka se me de ni picture abede no ewa ma ni wiase no ba kwa stress no ewa no emphasis no okay to see obi onye tie aba nti we wu na wa ba no obeta so no on baba go tie aba no me patentin so be fi no nti asa na gwa mbele ka de on perfect na no I will follow on anytime you be the muslim go group be show on abia me for on group of law of nature you say am what law of nature no that can be too much man law of nature me patch da se pa oba de insha any contribution me patch me be phone line 0200 603 hello I want to me nana obi abeto so law of nature from takrade o say the okan dey no kre na wo kan say mi wo o say wudi bone ya na ka ma na dey ama universe na universe na dey akoma reincarnation enti reincarnation wo universe na chi ana anti say we aso mu they wa honhom me no bring to asase we so okay enti nyankopon e wo demigods o me dey mu ehwe nyankopon ni ma say dey ema no okay enti say wo ye bi osum a say wo say esum no e personality o nyankopon e dey o di me di manya nyankopon esum no e personality wo ni padua bi o ye honhom ana so ye honhom bi wo demigod e esum so ye wo demigod e awia so ye wo demigod e mframa so say so demons ye dey etie te wo demons ye wo elementals ye wo prajapatis ye wo prajapatis prajapatis na words ya na ebrofo na say recreational words Krishna oh Debbie say dey usi shaman say so we keka san yes kisuna oba na me do maka wachi on for ntwa a series because why entina you are serious you are yes o when you ahun boni ya me de mo asase we so okay ana fe so ne wo demigods ho ye wo archangels ye wo angels munya so ye de e wo ho a munya so ya papa o me de mudi dima ma yakopon okay jadi bi wi aso be bia no so tu ti fie bim o de wo so ya obi a wo e bi so da woni bre no he wo se ni pa no o so mo ni bre e ma se bia ni si o fa me ye fa ton ni be mi se bia me ye dmo ba bi ni bia wo uti o fie bi be ho na wo so da woni bre mia wo no ba sa na wo na wo be yale na so me wo dwe no bo na me nim mo wo na show mu oh me ala real mo enti wo na ba sa so a the law of karma no e ba we come e dia mo te ba sa mo so we bia na de essay wo e ba sa na o man ko so obi bia e ba say bia obi awale oba bia awale ni kunu awo be si fiama no na wo to na ye o ya
Oto na ni amo, obi to ni abo na de wo wani akobre. Mo ni to de kura mpa de. E to na wani bre. Esa sa ka wono betra sidi. Na be de bia be kase obi ho a wo so obi de mi di mi birthday. O se yakopon de da ba kwa e aka mi fio. That is not what I wrong. What's your free? What's your free? I was 17, not 40 years. I got that. No one had it. Now, I didn't say, and Jack, I want the air standing. Never waited at reduce you. The boys were letting Yacopo my friend, and then the Yacopo said, so Yacopo did about what we feel. Eh, what? I had before this. I had a departure there. I was your baby phone another that to one Freddy and Mepon. Aha. The sunny man, yes, and you may be a yes, you result to us one tick, yes, one. So what you say, what one tick nature, Asia, the piano, who you because we had the air. One teenager, no one take us with universe, you know, the principal swan, and that's why we the principal, because it will be the air. Okay. That's what men do have money. Men yet I did be a bit so okay. Because I did I said to screw up and was among young. And one bedding and one about Saturday. Okay. To the love, come and a reincarnation. And we hope I the air boy. A many parts of your blood booming as it and to me, Dr. Bombay, you might be I am a pet and I'm about me and he said, you know. Okay. And I African for Obi also Biana was another job of Natem and I perform me say, and I perform me say, oh no, no previous life, on past life, no, hello. Hello? Hello? Me dey do hello grandpa na me ya yare o. Enne ha me pa no. Nana, e to no be no, omo me abofo omo ye bibie e di tia e. Na nature so e ati se me fe no aside what's up back. No ba be bibini. Na o se dey e bibie dey e tia o. Do ye panyi bia minister na ye bibie bia o kura se. Ah, oda baby, oda no kura bia so o sori a no agi wo sika no wadi. O next life no, o be dey o be ko amọ pay and so ko sia ade a we no ko tia no kwa de o nkura se fo na agi wo sika de o be ko odua mo awu nto. And say ni manya ni be bia se ni poti wa e se hu sa e fe se enyema wo asase we so. E de be se e Christopher wa e Christopher ah mo kwa so e Christopher bread because Christopher sa ni mo we ni Christopher ni o so mu na ni wa na asa ni wa na ma o we a unyamui and then again no ka as me see there was say you say na be o de wo no crap na ye nyina na ja ko ono akofri fan obi me wo say nipa ma wo ni ma wo me papa me wa pa na masa wo no enti ye kwa ke free obi o ba bia no ebi o ga wa ne ko na ebi wo nwia bia in your past life no na wo no wo ni wo ebi o na ye fence wa dan fu bi ebi o na ye o ma me bi e na wasa masai na masa kwa ba mo e ba sa mo ni jim ho mo hia mu a chese agro ni poso separate obi mfom na yo mo e te what you want so ti ase say wo physically me metaphysics spiritual dia and say who say dey can who e Christo na to na person ko heaven na me pressure ko heaven pressure ko nyakopon because heaven ko abesaba and na kan Christo for ti ase by kunta no o na ko a o ma biom dr Bombay ma dunya no ti no we ga no ti no correct separate enti nyakopon nya mo heaven ni e fe say hell no and I say earth and asase we nyakopon ti fa ono no ti sumu no ti fa o ti sumu anti ono no God lives in darkness ono no ti no no ti say o e ho e baby o e place enti no nya be bo we na so no e what baby enti wo to person ko heaven no so ko aba hell o ko heaven yakopon e ye obi a se wudi bone ni bia ko ko kan yakopon tenti mo ni papa ano correct nana wadoma mebra no ayebe nana fa number sa to dwabio na for che kwa to ententem kwa so na Ezona for bibia how bia no mo dia so di wani bechemu e wo Dr. Nana Bombay Herbal Spiritual Center memfere o yade ye di ahaban onyankopon dia maye no e ye de di djuma difference e wo nyankopon ntem ni se ye no ba wa ade bia na ye hwe na se sunsum ni ma so e bowura sunsum ni ya ko pe ho ahaban no ni ye aba se be bibia no be kama e dia no so no for bibia how bia no se stroke se diabetes hepatitis eye ulcer we obi so wanya rashes agu mu na mina wanya fracture bi bomodin asa wodi wani betire mu e wo Dr. Nana Bombay Herbal Spiritual Center e twire ene ha wanchi sa empo bomodin ya bebe bia wo bia no bomodin asa wodi wani betire mu e wo Dr. Nana Bombay Herbal Spiritual Center o tun ayento o pawade wo bompay bia bi break rules go na doso bomodin asa wodi wani betire mu e wo Dr. Nana Bombay e ya wo bomodin ya spiritual marriage ni da wo so wo bompay sa empo bompay kura na e ho ena wo kura ba eno bedam
omodi ansa wodi woni betiri mo Dr. Nagombe Herbal Spiritual Center e ya dwuma free adwoda e ko pememeda ye wo Kumasi donyina ene wo donyina e wo tek echiwa so fu Kumasi ene eba ko Roman Hill udu Roman Hill pebusa se wo pe donyina ka ane se donyina station o metro o fu ka ne pe Kachire metini no se ubesi ewo donyina station ubesi ewo donyina station usi wo pe busa se wo pe Dr. Guan Herbal Center ho your number is 0241 587674 0241 587674 0266 286460 0266 286460 numbers ni me nya so your WhatsApp numbers obetumi so free YouTube page here Nana Guanbe odo for bra bibia ho bia men fero ya de make so chira bra o ma Dr. Guanbe ho o pape we ja de na e da wo so for so many years no e be feel so akọ ti bomani a se Yakobon ya ka wo chira wodi wani e be tirim mo se be bibia no e be kama e dia me nyina yo odo for the other question ya ne petri ya the program na ba wie enne Yame ya admo kire be se hia. Kame pa cho bia na pese obekuma TV so. Major numbers ni 0553011926 ana 0272854387. Femu ba ko na frɛ ne ntwetwe nkomo anwumre ya. Me pa cho be dase. Na me de encha kese e mama ya nkasa me yere so man beki. Mama nyame ensha. Me kire me manyina ne titro me bakuma ana me last born. True love. True, I love you. Afa me crew nyina me kire mo nyina nyame ensha mo. Ene ma ho ba mbo amode boy yen afei me master anasa me boss o dada mfidie ni